Buenas noches. Ay. Buenas noches, Amaita Domitila. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rami. Hola, Gabriel. Buenas noches. Adelita, Vicente. Buenas noches. Buenas noches. Hermana. Adelita, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Buenas noches, hermano René. Hermano René, Buenas noches, hola Sazi, Jael. Buenas noches, hermana Eva. ¿Dónde está la hermana Alejandrina? Hermano René. Ay, Mana hamun bicho, kunan dia siarai. Hola, Alejita. Manchis Kirpa. Hola, Sazi, Jael. Buenas noches. Buenas noches, Maximita. Buenas noches, hermana. Romina. Buenas noches. Buenas noches, Maximit. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermano René. Hola, Roberto. Maite Cashanque, Montepicho. Eso, Chaipe Cashanque. Chazi como eu, acho que o Cashanque. Are, wasi ocupini Kakushane. Ese blanco ha aparecido ahí. Entendido, pues con listo. Ay, no sé, pues yo. Buenas noches, hermanos Roberto y Mainaya. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Romina. Buenas noches, hermanito. Chaipe Kakushane, Zapale. Ah, Maya, hermana Francis. Aguaganquicho. Hermana Marta Fernández. Ainaya, hermanos. Walejachu. Usikuni, Walekascaishmanta. Hola, hermanos, Ene. Jimena, ya, buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches a toditos. Buenas noches. Buenas noches, hermana Marta. Buenas noches, Mainaya, Walejachu. Hola, Cashan, hermanay. Rosa Francis Kitari. Chay, Cochabamba, Cashan, Loga Santa Cruz, Cashan, hermana. Hola, Camba. ¿Cómo está? Camba, ¿qué dicen que hagan entonces? Arica y Cashan, hermanay. Rosa Pacha. May, doña Francisca, Macaracho. Mana, y matachu ahí sams. Macaracho, ahí está. Roberto, hermano Roberto, buenas noches. Buenas noches, hermano Vicente, buenas noches, hermana Adela. Chirisha, Huancaita, Chirisha, Santa Cruz, imagina que hacen tiempo. Ni chiri, ni macachan, hermano, normal, si tú le cachan. Ah, que guaira cachan, guaira. Ah, macaita guaira, pues cachan, hermano. Ay, ay, ay. Mana que para. Mana, hermano, y más para sencho. Calor que cachan, mana. Ari, mana, anchacho, pero tumpale calor cachan. Tumpale. Ma hija se happy cachan que. Hay 3 pasos al frente, nincha y cachan, hermano, que hay 9 microjamos casca chay cachani. Ah. Ari chay tia kushania. Chay pi congregaciones candas taporin kichu. Imagínate, hermano, y mata. Hola, mamita. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano.
Buenas noches, mamita. Buenas noches, Margo. Buenas noches, hermana Romitila. Buenas noches, hermanita. Wale, Jovitay. Buenas noches, hermana Teodora. Imaina Kakushanki. Micrófono, señor Chimpuel, por favor. Ya. Mayarin chise tukuran kunap hermanos ni alin chisi kachon kunan kai qotuchakuininchaqta qayarison kai cristiano kawsayninchik qotuchakuyta takiwan ñawpaqta qallarin sunchik ya kay taki kashan 137 taki kay takiypitaq nishan llampu sonqo warmis entonces tukuy sonqo takirisunchik. No hay sonido, Gabriel. Hola. Puedes compartirlo de nuevo. Ahora tiene, ahora tiene. Gabriel, tú solo móvelo un poquito, hay una pantalla negra en la pantalla. Solo móvelo para que se vean las letras. Ahora sí. Ya, mañacuita ruason ya, mañaricus. Tataigo Jehová, me acamoigo tucuizongo y ampagaiman, gracias nigo Jehová, an ya causaito guaigo, piran ya chachiwaigo, tuki matach no gaigo ruanaigupa, ampa ampagaipi, cusit cantarinaiguipa.
Jehová Dios nigo con anchisips wakichiscaña cashaigo y arinaigopa, tuki kamanta mokta, pisconacho hermanos nigo wakichkunko, chaimangina para camp monenigimgina para la limonaigopa, cheragus Jehová, mañarigo Espíritu Santo y akurimi tuki pisconacho para la limoascaigo pegunaman, chaimangina sumachti yachikunaigopa. Y mañarico hermanos nigo, kaipantin patapi, pisconacho talos matinkuch no gaigo intantricuita. Paiguna tapis y menos tapis van y echarichia tinkipuni. Paiguna mañarigo, aquí yaki skashanko, tal vez kaungoiraigo o hatiga chascanco, calpachari son gochari Jehová. Chaita mañaricoigo Jehová wawai Jesús sutimpi, amén. May ayin hamusta kankich hermanos ni sumaj kago tuchakuiman. Y conan que gotuchaku y gallarinapa may sumach te yacharikusun. Chaltaki manginapuni kanga warmista ya pusong warmis sumach pa hawaska kango. Chari? Parlarikonga nya pachtaga ley zikucherga Jehová Dios warmista munakuskan. Nari. Charmantaga zikuchiguna kanga y manatachu de visitata nya pachkuti parlarina. Charmantau malirichi. Chau mayerichipit muhtema may kachituyatnin viudos chari viudas kahkunata imaynata songo chasunman chay manta parlikon y tukuychanap cristiano kawsayninchaq chaypit kashan kuraq warmista mamanchaqta hina qhawana sullk'astataq hermananchaqta hina chari entonces qhawarison chaymanta tukuychanapaqtaq librunchaqpi apóstol Pedro manta yacharikusun y mainata pai kasharga Jesús tapachtin. Bueno, entonces callarina hermanos ni allí en cama sumacto y erimunaichak. Entonces callarizon caimanta. Legas y cucherga Jehová Dios warmista monacuskanta. Entonces wakichiscaña cashan hermano chef. Perdón, chesmak joder, pues no he hecho grabeli. Ari. Gracias, hermano. ¿Cuál es? Kaitema sutin, lega zikucherga, Jehová Dios, warmista munakuskanta, ¿ni? Ñaupa tiempo pi, Jehová Dios, maita interesa corga warmismanta, warmista, ¿ni? Y mainata Jehová, mai munakuenios kaskantas zikucherga warmista. Bueno, ñaupachtaga, a ver, leeris un Deuteronomio capítulo 24 y versículo 5. Chaita leerinas. Juska mascarina chay versículota. Deuteronomio 24, 5. Y mata chaypi niwans. Hinatani. Sichu sukari chay pachallara kasara kun chayga. Amara wañuchinaku maganakuman zichunchunin. Nita ima juntanata zuachikchunkuchu, uhuata juntata wasimpi karikunampa warminta kusichispa. Kaypi niwanchis nin kari chaypacha nin kasara kunchayga manaraj zinan karga nin wañuchinaku maganakuman, o sea, gezaman. Hari, mashkanin chaypita uhuata juntata. Ni mana zinanchu carga. Bueno, y maraigo ajina ley nisharga, piscunachus chay tiempopi casara corganku chaykuna. Primero wata, ¿ichari? Mana paiguna gezaman zinankuchu carga. Bueno, y maraikuchu sagay tiempopi lega ajinata zikuchisarga Jehová Dios manta munakuita. Y Martín. Y maraikuchus, chay primer watapi, entonces, chay gozaka y chapis, Cusca y warminta, warminwan, entonces, Cusca y chapis familia yo kait atin mancarca, ¿no? Ajinamanta, descendiente ni suman paigunapas kamancarca, ari. Pero si chay primer wata que daman zin mancarga chay gozaga chayga,
Entonces, hagaypi ichapis warmenga icha llakisqa qhipakunan karga chaypi. Chayrayku lega rikuchisarga ajinata. Ajinamanta kusiskas kanankupaq familia ajina. ¿Ichari? Entonces, ajinata lega munakuyta rikuchisarga Jehová Dios manda. Chantapis wahkan. Kunantaq qhipan versículos ta leerisunchis. Versículos 19 al 21. Kikin capítulo manda. 24, 19 al 21 leerison kunanta, ¿ya? Y chaypitas nin, sichus zuthuitawan apashaspa markata con gaspa sacar parinkichik chayga, amaña chayta okhares kutinkichekchu. Sakaichek, maegen forasteropis okharikunanta. Chayri wahcha wawa, chayri viuda. Señor nikichis tata Dios bendecisunaykichekpaq tukuy ruwasqasniykichek. Aceitunasta, pallaspaqñaqa, amaña chahmankichekchu, sakaychis, forastero, wahcha wawas, viudas, ima chahmakunankuta. Entonces, impanta kaypis riparanchis. Chikillantataq. Nin sichus campopi. Ashkasta chay campomanta oqharisarqanku nin, ichantapis chay ruthuitawa nin apashaspa markata con gaspa chaypi imata nisharga ley sakaychis chaypi. Imapaq nin chay forasteros, especialmente viudas, ¿no? Viudas o harikunankupaq chayta. Ari. Imarayku chayta nisharga ley. Imaraykuchus ajinamanta chaywan ley rikuchisarga Jehová Dios manta munakuyninta. ¿Sí? Entonces, Jehová Dios interesa corga viudas manta. Hagay tiempo pichapis viudasga o entero chay familia manta ashkata llank'aq karkanku, pero Biblia piniwanchis Jehová Dios pa bendición niwan paykuna, entonces chaypi causakunan atinku carga, ¿no? Chayrayku chay fotitupi icha kawarisuma, chaypi churaripuaygo por favor, chaypi tiangu fotito, chaypi rikuchisani, imaynataq viudas runanku carga. Sichus ajina runaskas llank'asharqanku y icha chaypi sagerparinku, markata, ¿no? Icha trigomanta, o icha waj cosechamanta, entonces ley nisharga sagaychis chaypi viudaspa. Entonces Jehová Dios ajinamanta maita interesakurga viudasmanta, ¿no? Chayrayku viudaspaqqa mikhunita kargapuni. Imaraykuchus Jehová Dios munakuyninwan rikuchisarga chayta. Chantapis carga waj ley. Gracias hermano chay fotitoma. Lega, por ejemplo, mana wawasniyuq viudasta jarka. Kunantaq chaytaq kashan capítulo 25, ¿ya? Deuteronomio capítulo 25 y kunantaq leeri son 5 y 6. 25, 5 y 6. Y chaypinin, sichus uhusunaqa wawqa masintin, tiyakunman, uhnin kaqtaq mana wawayuq wañupunman chayqa, chay viudaqa mana wahsunawan kasarakuyta atinchu. Gozanpa wawqillanwan kasarakuyta. Ajinamanta wañuq wawqinpa sutin ama chinkananpaq. Chay warmejpata kuraq kaq churinqa ñawpaq gozanpa churinhina qhawasqa kaq. Ajinamanta chay warmej ñawpaq gozanpa sutin Israel ukumanta mana chinkangachu. Kay waj yanapata Jehová Dios gosharqa, Ari. Chaypita piskunachus viudas manas wawasniyuq kaytaq qhipakurqanku chayqa, entonces imataq ley nisharqa chaypi nin chay viudaqa mana wahsunawan kasarakuyta atinchu. Gozanpa wawqinllawan kasarakuyta. Imapaq chayta chaypi nin ajinamanta chay warmejpata kuraq kaq churinqa ñawpaq gozanpa churinhina qhawasqa kaq. Ari. Hagay tiempopi ichapis warmisqa mana runasqa warmispaq mana valechekchu kargan, ¿no?
o warmispa zunaspa, ¿no? Entonces, ajinamanta y chapis zunasga o warmista pisipas kawas carga. Peor todavía si es que viuda que pacorga chay warmi chay. ¿Sí? Charaigo kailega sumasta rikuchisarga Jehová Dios y mainatachus interesa corga paiguna manta, ¿no? Kunan imatak tukuy kaimante achakusuman, hermanos. Chay cristiano causa en inchespi chaypi uritampi nin piensarin. Imainata hatumpas kawasunman familianchesmanta warmista. Icha chaypi tukurirkancheschu. Icha kan hermano y casado kanki, ¿no? Entonces, imainata hatumpas kawananches tiyan. ¿Sí? Chaytaq maisumaq tapuy kashan. Imaraykuchus kikillantataq kunan tiempopi Jehová Dios warmistaq may hatunpaq kawan. ¿Ichabi? Ichapis kan hermanoy cha casado kanki chayga. Entonces, imitataq warmikita apacheranki, imitataq regalarganki. Chayga maisumaq sapa uqta purikusunman tukuy casados. ¿Sí? Chaytaq, imaraygu chayta nisanchis, imaraygu imitallatapiz qonchis chayga, rikuchisanchis runaspa ñawpaqenpi, especialmente Jehová Dios ñawpaqenpi, hatunpaq kawasanchikta. ¿Ichare? Entonces, chayta zuayta tisunman. ¿Sí? Chantapiz, congregación ukupiri, imaynatata, hatunpaq kawasunman. Hermanasta. Ari, kikillantata. ¿Sí? Hatunpaq kawananchek tiyan. Hermanas nincheta. ¿Sí? Congregación pimay sumaqta paykuna llankashan. ¿Sí? Rikunche hina kaykama, chayta zuayta tisunman. Imaynatachus Jehová Dios ñawpa tiempopi harkarga, yanaparga. Munakuyninta rikucherga, chayta sumaqta achachiwanchek noganchekpaq. Munakuyninchekta rikuchinanchek tiyan. Familia okupi, congregación pipis. Ajinamanta, Jehová Dios hina zuasunchis. Y ajinamanta, kusiskas kausakuyta atisunchis kay sagra pachapi. Charaygu hermanos ni, kay pachakuna, Jehová Dios hina zuanapa. Gracias, hermano. Y Gabriel, maisuma, casi todo parlarín kicha y warmismanta, maisuma punilega. Entonces, escuchar de Jehová Dios, chalainanga, warmista, munakuskant. Vale. Ñao para ellos son pone. Entonces, con anto mascarinachar de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Ñao eres a ver. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Chanta tapu ika. Y ñao rimona. A ver, hermano y Vicente, ñao hermano. Hari warmiwan kasarakuytawan sichus qhipaman warminta qhisachan. Chaypi ima p'inqaytapis tarispa. Manaña payta munan chayqa aqakuy papilta warminpa haywachu. Chanta payta kachapuchun. Igual, hermano, y gracias. Apuy kashan, para chay ley kashan, y Jehová Dios mejor chay. Leita Moisés nesta, pero kay kunan kay tapuy kashan. Y maraiku mana yuyanachu kama, Moisés mangosca ley israelitas ta yanapastanta, warmin kumanta fácil ta divorcia kunan copa. A ver, kutrichimu ya tingich. Y maraigo tman yana chukama, Moisés mangosca ley, israelitas ta yanapaskanta, warmin manta facilta divorcia kunankup. A ver, hermanancha Carla. Marayguchus chaypi nergai que
papel tagonan carga cachapunampa y divorcio manta. Hinapis mana chay papel ta fácil tachu oljoita atescangu y marayguchu trámite ta ruanangu carga y chayta nira ruasaspa yuyaychares kangu y ajinamanta tiempo pasa chaypi pay piensananpaj divorcia con H manachu chayta yanapaj mancha divorcios kananpaj. Gracias, Maisoma. A ver, tú te estás hincharimoni chaymanta. Maikachito char. Hermano y Jonathan. Chantapis nin tapukullaqtaq runasta pikunachus icha ñawpaqta allin yakunankupaqraq yanapaq kanku. Entonces chayta ruwaspaqa yachanchik hina huk trámitega mana chay ratuchu ruwakun unaypi ruwakun. Entonces chaywan suti reparacionman que kay leyqa mana facilta divorciarqukunankupaqchu kasqanta. Eso, vale, suma. A ver, Ruth. Y llena, y llega. Deuteronomio 24:1 dice, yo busqué la perla de ahí, a eso voy. Yachachiwan, Dios Pais, Leini Peca, Mana y Mayamantaspis, Divorcia Cunancucho, cargas. Yo soy de español, pero bueno, me esforcé por el comentario. Vale, está bonito, ya estás pudiendo, ya hemos entendido. Bien, gracias, Maisuma. Ya, está bien, cosa pacha, entonces, chay, ya entiendes, entonces, mana fácil chicar. Todo un trámite, carga, es trámite, pero chay trámite zonan mata, umachacojra, payunapto, curinanco carga, y más tinch divorcio con mana fácil chucar. A veces piensan que facilito. Y mi te carga ya, cae carga, listo, fácil, manchecho. Ya, kunanga, kankunamanak toca ya son chata, sigue. Y más te ya checonch que semana Biblia te leespa. A ver, aşka puntos tian kaipi. Y mate checonch, a ver, Biblia te leespa. A ver, Sazi. Deuteronomio 24:18, Israelitas monergai, mana gonganankuta, Jehová Egiptomanta salvaskanta. No ganchespis, mana gongananchechu, Jehová no ganchesgaiku, guaguanta cachamuskanta, y agradeces a casanchesgaiku, chay agradecimiento ricuchinanches, tío. Eso, más gracias. Guau. A ver, hermana Eva, pisi palabrición comentamos ya, por favorcito. Ya, comenta. Kay pinin, kay Deuteronomio 16 pinin, mana tatanga, wawampa kuchangray kuwanyunanta, chantapis wawampis millanta, o tatampa kuchangray kuwanyunanta. Ya, gracias, hermana, y gracias. Suma, a ver. Ita kutrichimi maganta, a ver. Y mata Biblia manta que semana pieci corangich, a ver. Wah puntita, pit comentar mi mon. A ver, a mí, sadei. Deuteronomio 2, no sé ni quién es, y nosotros contribuimos Jehová, entonces ama y te alegraste, entonces y también como se dice que nos alegramos, ¿no? Por contribuir, y también Jehová se alegra, ¿no? Porque estamos ayudando a su pueblo y también para que hagan sus videos. Muy bien, vale. Suma camisa de ahí. A ver. Oh, hermana, es domitil.
que 24-19 pinis sichus rutuitawan apashaspa mark'ata qunqarpaspa saqirparin kichayqa amaña nin chayta uqariq putinkichikchu saqichik mayqin forasterupis uqarikunanta chayri wakcha wawa chayri viuda Señor nikichik Tata Dios bendecisunaykichikpaqmi tukuy ruwasqashnikichikpi kayqa yachachiwanchik aunque mana kunan trigos rutunchikñachu kaypi tiyakuspaqa manaña campo na chaqmakunapaq kanñachu pero chaywanpis atisunman wakchasta wakcha wawasta o viudastapis yanapariyta Gracias, hermanito. Mitila, may sumak kutirichimusqay. Gracias. Sumaq wakirichikunkichik. Ya, vale. Entonces, kunanta pasa sumari waq discursantena tuyaririso. Chaypaq mascarich Deuteronomio capítulo 26, por favor, tukuynichaq. Deuteronomio capítulo 26, versículo 4 hasta el 19, ñawirisunchik, ¿ya? Entonces, ñawiripuasunta chaypaq hermanonchik Roberto Orellano, wakichisqani. Allari, hermanoy. Ya. Chanta sacerdotega chay apasqaykichikta kanashtapi hapispa churanqa señornikichik Tata Diospaq altarnin ñawpaqinman. Qankunataq señornikichik Tata Diospaq ñawpaqinman kay hinata nillankichikta ñawpa tatashniikuqa arameo forastero carga Egiptomanta ripuspa chaypi tiyakurqa ayllun pisilla kasqaqtinpis chanta mirayninqa hatun nacionman tukurqa chay aylluqa atiniyuq ashka ruwanashniyuqtaq karqa chantapis Egiptomanta mana egipciosqa mayta ñak'aricharqanku llakichirqanku hinallataq sinchita trabajacharqanku chaypacha mañakurqanku ñawpa tatashnikichik señornin Tata Diospaq yanapayninkuta payta mañakusqankutataq uyarirqanku rikurqataq llakiyninkuta ñak'arininkutapis hinataq Tata Dios Egiptomanta urqunwarqayku hatun atiyninwan rikuchispa sinchita ñak'arisqaykuwan señorniyuwan milagroswan ima chaymantataq kunanqa pusamuwarqayku qawarqaykutaq lechetawan miskiwan purishaq hallp'ata chayrayku runa apamuyninku Tata Dios qowasqanku hinallataq ñawpa qowasqaykuta nispa hina rimarikichik chanta kay kanashta señornikichik Tata Dios kan ñawpa penman churaspa payta yupaychasqaykichikta chaymantataq señornikichik Tata Dios tukuy imasta qosqasuykichikman mayta purichisqasuykichik tukuy familiaykichikwan qan ñanpa tiyakuq levitaswan hinallataq llaqtamasnikipis tiyakuq forasteroswan ima 15 wata kaypi chay
kunanmanta uqninta qona watapi tukuy poqochisqaykichaqmanta sapa chunkamanta uqninta t'aqankichaq. Chay t'aqasqaykichaqtataq qonkichaq Levitasman llaqtamasisniykichaqpi tiyakuq forasterosman waqcha wawasman viudasman ima. Chaykuna llakinikichaqpi chaykuna saqsakunanku kama mikhunankupaq. Chaymantataq Señornikichaq Tata Dios ñawpaqinpi rimarinkichaq imatachu Señornikichaq Tata Dios t'aqakusqanta wasiykumanta urqumuspa poqoyninta Levitasman forasterosman kaypi tiyakuqkunaman waqcha wawasman viudasman ima nisqasninkuman hina kamachisqasninkuman hinataq kasuspa mana quspa tukuynin hunt'anku chay t'aqasqankumanta mana mikhunkichaqchu wañuyniyuq llakisqa kaspapis hina mana limpupaq qhawasqa kasqantapis nillataq wañusqas sutinkupi mikhunkichaqchu. Señornikichaq Tata Dios niwasqankuta kasukuy kamachisqasninman hina tukuy imata ruwaspa kunanqa chay qhawarimuy hanaq pachamanta pacha tiyakuq chaymanta pacha bendisisqataq Israel ayllu kay qowasqanku hallp'ankutapis lechewan miskiwan yaku hina pulchishaq chayta. Ñawpa tatashninkuman nisqankuman hina nispa mirayninku rimarinkichaq Señornikichaq Tata Dios kunan kamachisqasninta chay leyesninta kay kamachisqasninmantapis hunt'anaykichaqta. Chaykunata tukuy sunquykichaqwan tukuy almaykichaqwan ima kasuychaq. Kunan niykichaq Tata Dios Diosniykichaq kasqanta ninkichaq. Ñankunashninta purinkichaq nisqasniykichaqta kasunaykichaqtapuni leyesninta kamachisqasninta ima. Nisqasninta hunt'aspa Tata Dios kunanqa nillantaq qankunalla paypaq ayllun kasqaykichaqta. Nisunkichaqta hina kamachillantaq nisqasninta hunt'anaykichaqta. Tukuy runaswan nacionesmanta qankunalla aswan patapi churasorqachaq paypaq yupaychasqan riqsiyta hatunchasqata Tata Dios Ya, gracias hermano y Roberto, sumak kay pachakamonki. Wale, kay ultimito ya pi internet fallargo y monosunki.
Ya, pero may sumak ta ñawrimun kiak, may sumak cachito. Entonces sumak kay pachacus kay mantaga may sumak puni cha Jehová Dios ninchaga kusikun cheman. Kan yang karisharqanki kay napi ama uqsaqllata parlaychunin, o sea, leishaspapas ma uqsaqllata leynachu tiyan, uqsaqllata, chayqa imaynatataq ruwasuman chayta, a ver, mana uqsaqllata paranapas. Wakin imasta sutincharinayipaq nin, sumaq kay pacharinayipaq hina wakin palabrastaqa hatunmanta parlarinayki tiyan, ya? Ejemplos churan kaypiqa huchachashaspa, por ejemplo, nin, hatunmanta parlarinayki tiyan. Wakin tataqri, pisillamanta, imachu preocupan chaytaqri, allillawan, mana mancharikunapi hinachu, chari? Entonces, kusiwan parlashashpapis, kikillantaq, imata kusirichi, imaynata kusirispa parlanchik, kusisqa, chari? Ñawrispapas kikillantaq, kusiwan leyerispaqa, tumpatawan miskiman tukuchis palabrata, entonces astawan kusisqa la ñawrina tiyan, ya? Entonces chayta ruwaspaqa may sumaqta Diospa palabranta k'achanchasun. Chaytaqri tukuy songo chayanqa songosman runaspa songon. Noqanchikman dependeshan hermanoy, ñawirisqanchik runa songonman chayanan. Chayta umachakunas tiyan tukuy. Bibliata ñawrinchayqa may sumaqpuni, pero runa songonman chayananpaqqa sumaqta ñawrina tiyan, ¿ya? Gracias. Mayual, hermanos, gracias. Kunantaq ñawparillasunpuni sumaq yachachiq kanachiq tiyan. Ya, entonces, kay sumaq yachachiykunapaqri ñawpaqkutipi parlarispa, entonces, sumaqta uyarina kanman, hermananchik Francisca Orellana y Yanapaynin Vilma Orellana, ¿ya? Entonces, paigunas escuchosos, ñawpaqkutipi parlarispa. Qallarich, hermanos, ni. Hola. Hola, Vilma. Nuqa washarimshaqayki Francisca. Imaynalla kakushanki. Doña Francisca, mana allinchu kashani, tiyay wañupun. Chaymanta mancha llakisa kashani, payqa mancha buena carga. Imaqtintaq Dios ahinata sufrichiwanchis, ahina castigawanchis. Ay, Vilma, mancha llakichiwanki, chay llakiykunasqa, pero campuni, Vilma. Ashka runa masisninchik no wañupunku. Kay corona unquy rukhuriqtinpisqa. Chayrayku llakiyqa campuni, Vilma. Pero Bibliata ligrisunchikman, kay Santiago capítulo 1, 13, ligripushqayki arirmanki, ¿ya? Llakiykunapi kaspaqa ama pipis michunchu, Dios prohibaman churawan nispa. Imarayuchus Diosqa mana saqra imaswan prohibaman churayta atinchu. Nitaq payqa pitapis saqra imaswan prohibaman churanchu ningi. Kay ligrisqanchikman hina imaynata entenderinki, Vilma. Chaypi nin que Dios jamana sahra imasman pruebama churawanchishu ningi. Ari sumaq kutichinki, porque Dios ninchikqa mana sufrinanchikpaqchu kay churupayqa kay munduman churawarqanchik Dios ninchikqa kusisqa kawsakunanchikpaq ningi. Chanta kusisqa kawsakunapaq imata ruwasunman, Vilma. Dios manta chay yachakuna kanman, Ari sumaq kutichinki Dios mantapuni mañakunanchik kanman, porque Dios ninchikqa mana munanchu nipita sufrinanchikta. Chanta astawan qan yacharikuyta munawaq chayqa nuqa kay qipan semanata wayharimullayimanta kunan día hinata. Ari wayharimuwallay noqa siyarisayki. Walqa, entonces wayharimusayki chaypi chay imatach astawan yachakuyta munanki qan chayta astawan yachakusunchik chaypi, Vilma. Ya, entonces qipan semana kama. Qipan semana kama.
Maisomas, gracias, hermanas Ni, gracias. Hermana Francisca, sumas calpacharikunki. Presentarinay, pues escuchinay, pues utimanta, Dios pa palabra, sus unos son omchanampa. Tan polarizarán que sumachta parlari nin, sumachta parlari. Ninchipuni, sumach parlarianis, papillataps. Mana sumach entienden a ninchi. Dicharé, pillataps, ninchwataps, sabes ninch. Sumach parlari, miari, sumach parlari, dicharé, chay. Chay te entienden en chapin. Si me natat sumach parlari somanin, sumach parlari paga entienden a pin. Imamantas parlanaiki, imachtinchus parlanaiki, ima. Uyarikuna, uyarikunapaq suti kanantian. Eso, campo y inipche kanantian. Imantachos, imachtinchos para el chay. Chay anapasonga sutita para el, por ejemplo, predicación. Predicación es una asma para el paga, entonces para sineitian, hasta vanga imapichus paiguna piensarishan. Imachus wasinkupitian, wawasniuchus manachus. Imachus preocupamos, o sea, entienden antes que el sumacto no gancho jawar están antes que ya reparan antes que el una más hinchapi chay imaginata sutita para la igurina chay tniwach ya sumac para la 18 entonces gracias hermana y sumac wakchikun kichak sumac chak ya wal con antaj entonces ni para ellos un poni con antaj hermananche revisitatan suanga chay imagina Kael y Ana Paining Margot por favor caleriwachak. Doña Margot, imaynaya, kusikuni watesmanta wahyarisuspa. Imaynaya, wale cosa kana, wahyarichayki. Sumas, doña Margot, ñawpaq kutipi, leporqayki Bibliamanta y chaypi yachakorqanchik que Dios ninchesqa mana huchayochu ñakarisqanchikmanta ichari. Ari, tuyarqani chayta, ari. Toma, pero entonces si Dios ninches mana huchayo ñakarisqanchikmanta, pita huchayo. A ver, leerina, kay primera de Juan 5:19 ta. A ver, no leer puzgayki. Chaypi kutichinin kashan. Primera de Juan 5:19. Ajinatanin. Yachanche Dios manta kaskancheta. Mundontin manta runasta. Pura supaipa makinpi kaskankuta. Entonces, doña Margot, kay texto ni dan imagina, pikay haypata kamachisha. Como ñawrinki hinani cura supayqa nini. Eso, cura supay kamachisha. Entonces, si cura supay kamachisha, ¿hay ninchesta chumuna? Mana, como mi sagra paiga mana ahí, o ¿serí? Ese, charri. Entonces, pay maisagra, sumas tanin y sagra. Charraiku, kunan tiempo mana yincho causa kusanchi, charri mai, tukuy piña carinche. Pero Jehová imagina siente con porque pay patanchi, charri. Imagina siente con ajina yakipi riku wastinche. Y chapi, kunan dia ajina wasyaykima, y chay tapuiman kutichi suman. Ya pues, may sumas ya, sumas kay tapuy munani chayta rexinampa ima Dios muna no ganchespa. Suma, también chapis enviarikiman un libro, maidenchus astawan kuncharisunman chayta puyman. Enviarikiman WhatsApp nikiman. ¿Ya? Suma, doña Margot, entonces, kunan día cama. Ya pues, ya se acerco entonces, que pan cama. Ay, son más gracias a Gel.
Sumaq Margot yanaparinki may sumaqta. May kachito revisitas paga mayta sumaqta estaban son 80 sumasta. Kulangang palanay kaga kay may natouch niya para kuskaykiman hinalla parlari. Kari mayata para kunchi diariamente tukuy dia pisca para kunchi mana yakis kajachu kancha siantapis. Tukuy son kusis kapalari kunchi pun. Charaus nin tukuy son parlari imarayguchu suyarakunay yachasisqaygita yachanankupaqpuni kasqanpi piensari. Hinamanta uyarisonganku reparanganku qampi sumaqta sumaq wakichisqa qan kasqaygita chantapis imatachus yachachisqayki paykunaq yuyayninkumi chayanaqa. Chaypaqa nin Jehová Dios ninchaqmanta mañarikunapuni wakichikushaspa. Ya chay clave chay Jehová Dios ninchi yanapasun. Sumaq ruwankichik hermanasni sumaq may sumaq entonces hina rollechpuni. Sumaq, gracias. Kunanta uyarisunchaq uhumalirichita. Ya. Kaytaq kashan tema hinanin. Viudos chayri viudas kaqkunata imaynata songochasunman hermanunchaq Peter Orellana chaypaq wakichisqaña. Qallariyawaq hermanoy. Viuda chayri viudo kaqkuna kay pachanata nisipanku. Qhariwarmi kawsayta kikincharisunman lado pura wiñaq iskay sach'asqa. Kay iskay sach'asqa tiempo pasasqama hinaqa haypawrapi astawan sapichakunku. Oqnin sach'ata urmachiqtinku tiempoman chay oqnin sach'aqa ch'akipunqa. Ari. Kikiyanta qhariwarmi kawsaywanqa. Oqninku wañupuqtin oqnin qhipakun mayakisqa. Paykunaq kawsayninkuqa huyapi mana allinman tukunman, mana piniyuq kasqankutataq yuyankuman. Qosankuwan chayri warminkuwan may sumaqta apanakuq kanku ichapis. Yakipi, kusipi, kaspapis kuska kaq kanku. Ima yakiytapis uyarikuq kanku. Mayqinninkupis wañupuqtin mayta faltachakunkuman yakiwantaq qhipakunku. Imaynata viudos chayri viudas kaqkunata songochasunman. Chaypaq ñawirina Santiago capítulo 1 versículo 27. Santiago capítulo 1 versículo 27. Santiago 1:27. Ajinatani. Dios ni kichekpa hawainimpi mana chichiyuq yimpu yupaychayqa kay hina. Waqcha wawasta viudasta yakiyninkupi yanapay. Kay mundowantaq mana chichichakuy. Ari. Viudasta yakiyninkupi yanapay. Imaynatataq kay pacharisun. Waturikuq rispa señoranmanta chayri gozalmanta may sumaqta palarisun. Ajinamanta songocharisun. Chantapis kuska Diosmanta mañarikusunman kay pacharinampaq. Biblamanta waki versiculosta leerisunman kuska kay pacharikunapaq. Visitarispaqa sumaqta uyarina imaynachus kashasqankuta. Mana manchachikuspataq parlarina ama ch'inyachu qhipakuna. Chayta rospaqa mayta kay pacharisun songocharisunta. Kuna ñawirina Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth 1:16. Nin ajinat. Rutagri kuticherqa. Ama ni waychu saqesunaita. Nita ganmanta t'aqakunaita. Noqa risaq maymancha rinki chayman. Kawsamusaqtaq maypicha kawsakunki chaypi. Llaqtaykiqa llaqtaykanqa. Diosniykipis Diosniyaytaq kanqa.
Rutga Noemig Ogni Ñuchankar. Ñaupa tiempopi Noemiga Dios ta yupaycha jugar mi car. Jehová Dios ta munakorga tukuy songota paita silverga. Hinapis gozan. Iskay hariwawasnin ima wañuporgan. Chaymanta Noemiga maya kisa jepakorga. Rutga suegran yaki kunapi kashaktin mana sagar pargachu. Rutga Noemita mana yana pariargachu mana chayga parlas kanwampi songo charer may niski simiwan parla parerga. Paiga Noemita maita munakuskanta nerga miski palabras wanta kay pacharerga. Wakin viudos cheri viudaska sapanku kausayman yachakuyanku. Quillas, watas, pasasama hinata, wakenga mana causa cuita atiancucho. Y chapis no ganchik yuyasunman, quillas, watas, pasasama hina, causa cuyanga nispa. Hinapis mana hinacho. Paikunaga yanapata necesitanku. Y maraykuchus kosankuan, chairi warminkuan y matachus ruaskan chaita uyarikuspa maita sufringu yakikungu. Kay Santiago 1:27 ñawriskanchik majinaga Jehová Dios nichega viudastawan yanaparina chekta niwanchik. Ajinamanta ruaspata munakuskanchekta rikuchisunchik. Gracias, hermano. Y Peter, umayirichimunki may sumaq chayqa. Kunay yachanchi mayatachus viudasta mayta songocharinata, achayqa may sumaqpuni. Gracias, hermano. Qamqa llamkarisharanki kaypi nin parlayta tukuychashaspa uyariqkunata yuyarichiy. ¿Chari? Imaynata chayta ruasun, por ejemplo, discursupi nin. Discurso ipi mamantachu palarirqanki chaymanta wakin imasta wataqmanta pisi palabras yapi sutinchari. Siempre kanantiyan uq discurso timantachas ruanchaqa uq discurso hatunpis kachun, entonces pisi palabritaswan tukuychancha. Tukuymata ojarispa pisimanta hinapi yuyaririchinsayta niytamun. Chaqa may sumaqkuna a veces ashka discurso qonqarpapunku hermanos ninchaqa. Bueno, uyariqkuna qonqarqunku. Pero chay yanaparinaputaqrisu allimpuni yuyaririchiy wataqmanta pisi palabraswan imatachus nisqanchikta wataqmanta rimari. Ya, gracias. Sumaq hermano Peter, sumaq wakichikusanki, gracias. May sumaq hermanos ni entonces kunanta kay cristiano kawsayninchikta tukuychanapaq kay última parte chay takiwan qallarisunchik kay kashan 100 taki pachak. Ya tukuyqankuna mañariyachik tukuy songo takrisunchik nin wasinchikpi wayjarikuyachan. Wasinchikman wayjarikuyachan. Takrisunchik tukuy songo.
Ma igual, hermanos, ni conanta a ñawpaq manziriya somponi, kay cristiano kawsayninchik hutuchakuy. Parlarikonga konanga kuraq warmista mamanchikta hina qhawana, suylk'astataq hermanasninchikta hina. Chaypaq wakisqa kashan hermanunchik Jonathan Pérez. Entonces, por favor, parlarime hermanoy. Imaynata qhawananchis tiyan hermanasta. Imatani wanchik Biblia. Chaymanta parlarisunchis tumpitata. Ichaqa llarinapaq maskasuman. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Pitas leeris payana pausum. Primera de Timoteo 1 y 2. 5, 1 y 2. Familia Ledesma. Nin ajinata kuraq runataqa ama k'amichu. Hasta wanga tataykita hina parlapayay. Suyk'a kaqkunatataq hermanosniykita hina parlapayay. Kuraq warmistaqa mamaykita hina parlapayay. Suyk'a kaqkunatataq hermanasniykita hina parlapayay. Paykunata llimphu sunquwan qhawaspa. Gracias, Gladys. Entonces, que hay versículo ni se van a sutita, ¿eh? Y mainata qhawananchis tiyan hermanasta, hermanosta. Ni se van a kaypi. Ama k'amichu hasta tataykita hina. Qhaway. Suylka kaqkunatata hermanosniykita hina o hermanasniykita hina. Kuraq warmistaqa mamaykita hina. Imata chayaw niyta munashawanchik. Niyta munashawanchik respetowan qhawana kasqanta paykunata. Respetana kasqanta. Chayta nishawanchik. Imaynata respetasuman paykunata. Imaynata chayta rikuchisuman. Chaypi uk fotito kapuanchis y chay churaykurin paykuman. Primer fotito. Imata chaypi uk hermanito ruashan chayta qawasunchik. Eso. Reparankiche hina imata chay hermanito ruashan. Zoe. La hermanita le está ayudando a la hermanita y su hija también está agarrando para llevar en el auto. Eso, gracias, Zoe. Que chuapi palabrita tiyan chayta ninapaq. Imata ruashan. Hermana Francisca. Chaypi qhawashanchik hermanita porque hermanita kashan malsito kashan chakinmanta bastoncito rishan y chayta hermanitoqa yanapayushan y pay o sea hermanita bolstanta apapushan mana yanapayushan güey. Eso, gracias, hermana Francisca. Chay palabrita. Yanapari. ¿Echaré? Entonces, imaynatano ganchi yanapari suman. Gracias, Fotito Manta. Imaynata yanapari suman. Hermanas nincheta. Chayta yanaparispa rikuchinchek. Paykuna. Hermanas ninchek. Mamanchek hina kasqanta. Y chakuna mana tantakuypi kashanchekchu salonpi, ¿chare? Hasta wanga imata ruwashanchek. Sunekta conectakushanchek. Y chaypi yanaparizuman t'uqpita yachananpaq sumaqta. Imaynata paykachaman. Chayta
chaypi yanaparisun. Ajinamanta rikuchisuma, paykuna mamanche hina kasanguta, hermanas ninche hina kasanguta. ¿Entienden? Igual hermanos ninche tapis. Chanta parlanya sumanta hichapis tumpata soltero hermanos manta. Y mata paykuna mana ruanankuchu tiyan. Mascarina Job, capítulo 31, versículo 1. Hermanas nincheta respetasqan kurayku, imatata mana ruanankuchu tiyan. Pitaq leerima, Job 31:1. Marco. Noqa sunquypi nikurqani, nisipas solteras llatapish munapayanaita. Eso, suma. Gracias, Marco. Y chaypi nishawancha himata chay palabrasa, y chay mana creechinata, y más tanispa o pugllapayanata. ¿Echale? Chayta nishawancha, chay versículo. Charayku Job nisha, mana sipas. Porque pay casadoña carga. Kaita nishaspa. Entonces, ajinamanta rikuchisuma, respetas cancheta, o chayri, mamancheta, hermanancheta, hina, kawascancheta, hermanasta. Ari. Pero wakin kutega y chapis, hermanas ninche, y mapis y kukunku. Y chas y kukunku, desgraciapi, o chayri, waji mas pasan, y chanta yaki, pues y kukunku. Ajinapi kaspa y matano gancha ruasum. Rut 2:8-9 niska magina. Y matas ruasuma no gancha. Hermana y Eva, parlaremos. Microfonito y kita hapi ikuchimi. Azulito ta hapi ikuchimi. Mana ñitim gichu. Estamos ñitim. Ahora sí. No gancheja kay noimi suran viudas cantas suapitan jepakus ganraiku zudgaga mana sager pargachu sino gapaiga kuyakorga Dios ni kanka kanwan may manchadinki zillasakta Dios ni kita adoranki no gaps adorallasakta nerga entonces paiga may munakuininta son gocharga Yaquisca casarpin no imita, entonces no ganchapis viejitas hermanas nincheta, ajinata son gochana tian, zina tian, watukamuna tian, imanchus huatan chaita jawarispa apapuna tian, o imayawatapis apachina tian, mana no ganchizita atispapis. Eso, gracias hermana Yamita. Entonces, yanaparita tilancheta. ¿Echale? Yanaparita tilancheta. Vale. Entonces, kunan un video ta jawasun chichaymanta. Y chay video pi reparasunche, imaynatachus, imapichus kay hermanita rikukorga, y chanta imatachus hermanos ruarganku. Chay video ta churaykurimpay, por favor. Upagarin sinchita pararga. Chaywanpis gozayga ugnin warmi wawaywan bicicletapi bibliamanta yachachimunankupak lluqsirqanku. Tardenpitaq las 5 chayta kutimunankuta suyasargani. Hinallapi uk mensajeta pachimuarqanku. Gozay wañupusqanta niwarqanku. Chay ch'isipillapi sonqochanawanta necesitarqani. Pero sinchita paramusqanrayku manani piwan parlayta atirqanichu. Sonqochakuyta munaspa iskaynin warmi wawasniywan Diospa llaqtanmanta publicacionesta leerqayku.
Sinchita paramusgan rayku ni pija munanta yuyargaykuchu. Pero iskay hermanos hermanawan ima hamurganku. Chayhina sinchi parapi iskayora kuraqta hamusganku. Chawpi tutata hinata grupoykumanta pishqa hermanos iskay hermanaswan ima chakipi hamurganku. Chayhina parapi, lakhapi, t'urupi, k'ara chakilla hora inmediata purispa hamusganku. Chay ch'isi hermanos waturikuwasqaykuqa mayta kallpachawarqayku. Llaqtaymanta runasqa ima desgraciatapis Diospa castiguncha ninku. Llakikurqani gozay wañupusqanrayku Jehovamanta sagrata parlanankumanta. Allantenqa waq congregacionesmanta ashka hermanos waturikuwarqayku. Hermanos munakuyta rikuchiwasqaykurayku runasqa mana sagratachu Jehovamanta parlarqanku. Hermanos munakuywan yanapawasqaykurayku kunaqa kuraq kaq waway Betelpi sirvishan. Sullk'a kaqtaq nuqawan kusisqa Jehovata sirvishan. Musuq haypapi kashaspa qusayman nisaq. Hermanosqa munakuywan yanapawasqankurayku wawasninchikta Jehová Diosman astawan yaykunakupaq yanapayta atirqani nispa. Anciano niwarqa kusikuyku kapuwasqaykuwan yanaparisqaykumanta nispan. Hermanos nuqaykuwan k'achas kasqankurayku viuda kaspapis llakiyniyta atipashani. Paraísotataq sinchita suyasani. Hermanos munakuwasqaykurayku llakiyniykuta aguantayta atirqayku. Así tu chay video, pero ya aquí ya, ¿eh? Gracias, chay videito manta. Entonces, capuanchis 15 tapuiconita, chaypi fotitos capullawancheta, chay imagina kutichimusuno. Ñawpas kaq tapuisito ni, congregación manta, hermanos, imaynata mi hermanancheta munakusqankuta rikucharqan. Kay hermanitancheta imaynata rikucharqan munakusqankuta. Hermana y Domitila, pisi palabritas llapi hermana. Ari paiguna rikuchirqanku, chayhina parapi paiguna risqanku urata risqanku chakipi, chayhina parapitas chawpi tutata chayasqanku chaypi paiguna rikuchirqanku chaywan sunqucharqanku. Eso suma, ajina. Yanapares zerqanku charincha hina llakipi rikukusqa. Iskayqa tapuynin hermanos hermananchekta munakuyta rikuchisqanku imaynata chay lugarpi Diospa sutinta hatunchananpaq yanaparqan. Imaynata yanaparqanku. Imata chay lugarmanta hermanos o runas parlaq kasqanku. Amin. Mana saja pesada. No han pensado que Jehová era malo porque los hermanos les han ido a visitar, ¿no? No solo ese día, también otros días les han animado con ese texto, aunque estaba lloviendo, ¿no? Han caminado. Eso. Sara himas Dios manta hamun nisqanku chay runas, pero chayta hermanos ta rikuitawa manan chay chukarqa. Gracias Ami, suma. Bien, excelente. 15 kaq tapuynin hermanos hermananchekwan k'achas kasqanku imaynata wawasninta yanaparqa. Romi? Hermanos manta may munakuywan rikucharqanku chay hermanasta yahinamanta paykunaqa astawan Jehová Diosta munakuyta qallarirqanku. Chayrayku kuraq kaqsipa Betelpi sirviyta qallarirqa yuqnintaqri mamanwan songo k'ahaywan congregacionpi llak'ashan. Eso, gracias, Romi. Suma.
Entonces, Jehová ta sirvi mana jasipachchu, ¿saben? Kaypi reparanche hina, kuraj warmista, mamancheta hina kawana, stata hermanasnincheta hina kawaiga, maya nimpunikas. Imagtinchis chay versículos de Biblia manta leerganche hina, yanapawanche familia hina uchasqa kanapa. Sapa ugninche. ¿Echale? Suma, gracias, sumata kutichimurgankichik, maita agradecer. Kunan ñawpaqman rillasunpuni. Gracias, hermano Jonathan, maisuma. Kunanta huyarishun kay última parte. Hasta un yacharikusun Jesús causenimanta en que libro unchej. O kuncharisnapaq hermano unchej Gabriel Valdivia o Quiscaña, por favor, hermano. Callarewa. Gracias, hermano. ¿Cuál, hermanos? Kunanga Kicharina Kai capítulo 126, Chay Yachaganamanto Kuncharizo, Pedro Jesús Tamanas de Fiscantani. Muy interesante Kashankaita. Me encarego su magta Kunanga o lectura, suma Wakichisca Uyarisunchis y hermano Jairo Wakichiscaña Kashan, su magta Uyarina Chay, entero Yachaganamanto. Jesús ta Getsemani huertapi hapisqankutawan, apóstolesqa mancharikuspa ayqikoqanku. Hinapis Simón Pedrowan ugnin yachachisqawan, kushka ñanmanta kutirimurqanku. Chay ugnin yachachisqaqa Juancha karqa. Paykunaqa hinapis Jesusta tariparqanku, Anaspa wasinman pusaqtinku. Chanta Anas Jesús ta Califaspa wasinman pusachehti. Paykunaka karuyamanta Jesús ta katerqanku. Chay iskay apóstolesqa ichapis mancharichisqa kasharqanku imachus paykunawan kananmanta. Hinallata imachus Jesúswan kananmantapis. Juanqa kuraq kaq sacerdote riqsisqa karqa. Chayraykuta Califaspa wasi patioman yaykuyarqa. Pedro tafi hawapi kepakorqa. Juan yusimuspa punkuta qhawa sipaswan parlarqa. Chanta Pedrota pusaykorqa. Chay tutaqa manchay chirikarqa. Chayrayku Califaspa wasi pationpi kaqkunaqa ninata hap'ichispa qoñikorqanku. Jesús tahri paykunaq ladonkuman tiyaykuspa qoñikuyarqata. Payqa chaypi suyakorqa imachus Jesuswan kananta yachayta munasqa. Pedro ninapi qoñikushaptinta pay punkuta qhawaq sirventaqa payta reserparerqa. Chayrayku nerqa, nichuqanpis chay runaq ugnin yachachisqallantaq kanki nisqa. Chanta waq runaspis Jesuswan purisqanta niyarqankuta. Pedro tahri chayta uyarispa piñakorqa. Payqa mana munarqachu runas reqsirparinankuta. Chayrayku calle punku ladonman riporqa. Chantapis payqa Jesusta negarqa. Mana payta reqsinichu, nitaq yachanichu imamantachus parlashasqaykita nisqa. Chanta juraspa niyarqata. Yuyakushani chayqa Dios castigawachu nisqa. Chaykamaqa Jesusta juzgashayarqankupuni. Ichapis payta juzgasharqanku Califaspa altos wasinpi. Pedrowan waq runaspiwanqa ichapis patiomanta rikorqanku Jesuspa contrampi parlaq testigosta payta yaykoqta yosimokta ima. Runasqa Pedro parlasqanpi sutita repararqanku pay yuyakushasqanta. Imaptinchus parlasqanqa Galileospata hina karqa. Manataq Judiospata hinachu. Chantapis chay runas ukupiqa paypaq ninrintachu Pedro murulparerqa, chaypata ugnin pariente chaypi kasharqa. Paytaq Pedrota nerqa.
manachu kantaqa watapi chay runatawan rikurqanki nispa. Pedro tahri uhtawan negakuyarqata. Chaywanqa 15 kutitaña negasharqa. Ajinallapita uqayu wagarqa. Chayta karga Jesús nisqanman hinapuni. Jesusqa gallo wagashapti nichapis altos wasek pasillonpi kasharqa. Mayqinchus patio lado qawarispa kasharqa chaypi. Chayta paytaq Pedrota qawarerqa. Pedrotaqtin nicha imanakuyta atirqachu. Payqa Pascua mikhunata mikushaptinku imatachus Jesús payman nisqanta yuyarikurqa. Pedroqa mayakisqacha kasharqa Jesusta negasqanmanta. Chayrayku hawaman lluqsispa sunqu nanayta paqarikurqa. Chay tutaqa Jesuspa nisqanta mana valerqankuchu. Suwa runata hinata uchacharqanku. Pedrotaqri chaypi kashaspa Jesusman kutikuyta atirqa. Hinapis payqa Jesusta mana riqsisqanta nerqa. Chayta mana hayk'aq ruwananta nishaspapis. Imatataq Pedromanta yachakusunu? Paymanta yachakunchik Diospi creyespapis. Paytapuni sirvita munaspapis. Yakipi rikuspa chayri kuchaman taqasqa kaspa pantayta atisqanchik. Chayrayku Diospa kamachisninqa ama Pedro hina pantanapaq sumaqta qhawarikuna. Gracias, Jairo, sumaqta lerinki. Kunanga tapuisitos tiyan hermanos ni, minkarego parlarinaykichista, ¿ya? Ñawpaqtaqa chay runas Jesusta Getsemani huertapi hapisqankutawan imataq pasarqa chaymanta. Discípuloswan o apostoleswan, mejor dicho, ¿no? Imataq pasarqa. A misada ahí, kutichimu. Tukuy apostolesqa ripuykari ni ancha mancharisqani, pero iskay Juan y Pedro mana ripushan, sino Gracias, amisada. Vale. Entonces, iskay chaypi qhipakurqanku, ¿no? Pedro y Juan, chaypita, ¿no? Kunanga, imatataq Juan ruwasqa Pedrowan Caifaspa wasi pationman yaykunanpaq. Imatataq Juan ruwasqa. Hermanita Eva, por favor. Juanqa chay punkuta warmi qhawaq chayta parlapearqa yaykunanpaq, porque pay riqsisqa karqa chay Caifaspa wasinpi, chay sacerdotespa wasinpi. Entonces chayrayku pay suplicarqa yaykunanpaq Pedro y Pedrotaq yaykurqa maypichis q'uñikusanku ninata anchata chirimusarqa ninata hap'ichisqanku chaymantaq chimpaspa Pedropis paykunawan kuska tiyakusarqa imachus pasananta yachayta munaspa y paykunawanpis imaynachus kananta yachayta munaspa. Chayrayku chaypi kasarqa, chayta suplicaspa Juanqa pusaykurqa Pedrota. Eso, muy bien, hermana. Igual está kutiching, ¿eh? Entonces, chay chisipi, mancha y chiri kasharganin chay, ¿no? Entonces, chay ¿no? Kunanga, kepan kasta puesito nin, Pedro Juan patiopi kashachinku, y matas Pedro casa. Hermana Domitila, por favor.
Pedro Tajri Chaita Piñakurga, runas riqsirparinankupi, laduman Jesusta negarga, mana paita riqsinichu, nita yachanichu imatachus parlashasqaykita nispa. Chanta puraspa nillarqata, llullakushani, chayqa Dios castigawachun nispa. Eso, muchas gracias, hermanita Domitila. Vale, más te cutichin. Ajina. Entonces, ajina carga, ¿eh? Bueno, chaita cutichin, ¿y? Chapancasta puita. Y matata Pedro Juras Panisca. Y a ver, más Karina, chaita Biblia pi. Mateo capítulo 26, versículo 74. Pitas ñaurita monancay versículo. 26:74. Mateo Manta. A ver. Chaipi, familia Jiménez, por favor. Aquí está. Hinapi, Pedroga, kutinta, juraspa, nerga. Mana pone zixinichu chay zonataga. Pichus campis, nispa. Chay rato pachata, gallo agar. Eso, muchas gracias, hermano José. Suma. Entonces, kutinkutita ni, kutinkutita, juraspa nerga. Biblia pinin, yuya kushani chayga Dios castiga wachum, ¿no? Mana puni chay sunata de sinicho. Entonces, y matatas kaipi Pedro ni sharga. Y matatas chaipi Pedro ni sharga. Hermana Vilma. Negascar mana la Santa Jesús. Mana. Gracias, hermana. Vale. Hermana Carla, por favor. Hermana Carla o hermanita Ana, ¿sí? Llullakusqani chayqa Dios castigawachun nerqa Pedroqa. Eso, gracias, hermanita Ana. ¿Cuál está cutichinque? Suma, ajina. Entonces, ajina Pedro nisganta y matatas de cuchizarga chaywan. Hermana Jael. Pedro y manaña munargachu sigue yuyajina rikunampa. Entonces chayray guchayta nerga y pay dispuesto a callarga o Jehová yakipi rikuchinampa pay yuyakuzgan mana yuyajina kanampa chayta nerga. Eso, gracias, hermana. Entonces, chay pigunas cachar cancu, creer cancucho Pedrota.
Aria ahinapuni, kay Pedro ahinatapuni parda, chagapuni parlashan mismo. Imainata. Hermano John. Mana creer kankuchu, imagtinchus chay parlaspa, chay acentitunta reparar sangue, kan Galileo, kan entonces, Yuyakumam carga mana creen kuman punichkara porque sut reparar gangu paga Jesús payetichis kampunikas kan. Eso, vale, pacha, ¿no? Y chaymanta pacha, chaype, a ver, kunanta entienden apa, fotito ta kawarizón, man, ¿eh? Por favor, chulari puego chaype, fotito chaype tian. Eso, muchas gracias, hermano. Soma. Entonces, kunan, y mata chaype de kunchis. Y mata de paranchis chay fotitopi. Eso, a ver, soe parlarimo. Jesús a Pedro le ha dicho que él nunca le va a fallar. Le ha dicho que va a fallar, el gallo va a cantar 3 veces. Y justo Jesús lo están arrestando y le ven y canta el gallo. Cuando el Pedro miente 3 veces. Eso, muy bien, gracias, soe. Eso, ¿eh? Chaype un gallito cachan, ¿eh? Rikunchis. ¿No? Entonces, y mata chaypi cachastin Pedro y mata yuyarga. Y mapi piensa rizarga chay gato Pedro. Hermanita Eva, por favor. Pedro chay Jesús tachata sartingu chay falso testigos rapay makinta isarispapuni kawarispa negasarga Señor Nichi Jesucristo y chayapita juraspa nisarga Dios castigawachun nispa chayapita gallo wagartin kamar yuyarikorga Pedroga y chaymanta yoxispata songonanaita wagaspa chay hawapi karga. Eso, gracias, hermana. Igual. Hermana Domitila. Ari kay sipas nisha rampis papi salanta kankinis. Ari kay nisha kankinis. Ni mana pun paita reksinichu ni patampi gallo agash. Eso, muchas gracias, hermana. Vale. Entonces, ajinamanta, yuyaricorga, Pedro, ¿eh? Chayray gumay yakis gachacha y dato piciente con. ¿Y charín? Vale. Kunan, tukuy kaimanta y mataya chakusuman, hermanos. Gracias, Potito Manta. Y mataya chakusuman. Y matatak Pedro Manta y chakusuman, ¿eh? Kay último tapo. Hermano Zene. Ari yuyarikono tiano ganchija pantajruna cancha. Pedro Hinayat, Hichaps tal vez yaki pikashaspa o imahatun champay pikaspaga tal vez huchaman tangas kasuma.
Y arikunam Pedro Gina entonces urmanapaj. Sumakta kallpachakuna tiyan, sawarikuna tiyan ima. Noganchej mana Jehová Dios ninchap songon nanachinapaj. Eso, vale, hermano, gracias. ¿Hasta ahora? Hermana Azul, por favor. Disculpe, hermano, usted va en la última pregunta porque no sé manejar muy bien el idioma, entonces... Sí, así es. Ah, bueno, entonces sí, me preparé para eso. Sería Diospi, Crespapis, Paitapuni, Sirvita, Monas Papis, Shakipis, Rikukuspa, Chairi, Chairi, Juschaman, Tengasca, Casca, Pantaita, Antis, Canchexta. No sé si se entendió, Eso, pero por ahí bien, usted lo puede aclarar. Muchas gracias, Gracias. hermano. Excelente, bien, eso, ¿no? Entonces, suma. Vale, gracias, hermana. Hasta ahora, Mataya Chacusuman, hermanos. Pedro Manta. Hermana Margot, por favor. Pedro, may confiar da paimanta y mana confiar con ima pasar da un maya kipis, disculpa, chaita, mana tukurerga. Y chapis no gancha china y cha pelosina tukusunche que no da mana ni pantanku ni ima sagenku chaita. Más bien, hasta como Jesús guarda, mañakunanche sian Jehová Dios, hasta wan kalpachakunanche sian, wakichirdas kananku tiyan ima ima tentación tiyan, así la mana urmanampa. Entonces chaita reparanku y mana confiar uno antes manta, sino Jehová te confía antes. Eso, vale, gracias, Margot. Achito y chayachachi. Suma. Hermano John. Are nimapis pasahtin, allí llancahtin, tucuima, Jehová Dios ta icha sirvita tilasoma, pero yaki kahtin chaypi, Pedro icha ñawpahtanerqa mana nimata ruwasachu, mana kawampuni casa, wañunay kahtinpis wañusa kawan chayta tukuymata nerqa, pero llakipis ikukuspa, niña kikintachu nerqa, mana reqsiporqachu, entonces, noqanchik kikillanta icha allin llankaspaqa, sumaqlla kashanchik, pero llaki kahtin chaypi confiananchik tiyan Jehová Diospi, pay imatach nisqanta kasukunanchik tiyan, mana payta sunqunta nanachinanchikpa. Suma, vale, hermano. Ajina ahí. Charay gusapa usta purikusuman wakichisgachu Sánchez. Y chayta maita anapawanchi, kay suma ejemplo ta Pedro Man. ¿No es cierto? Suma. A ver, textito ta Biblia manta ña orinach. Kaitas cachan Marcos capítulo 14, versículos 67 y 68. Marcos capítulo 14, versículos 67 y 68. Pilerita Munancay, versículos. ...14, 67 y 68. A ver, mi son Lisbeth Crespo, ñaoripuaigo, por favor. Ni Pedrota nina gayllapi koshñikushaqta rikorqa qawarispataq nerqa. Qampis Nazareno Jesuswan puriq kanki nispa. Pedrotaq rinerqa mana payta riqsinichu, nitaq yachanichu imamantachus parlashawasqaykita nispa. Chanta calle punkunejman lluqsirqa. Muchas gracias. Igual, entonces, kay versículo nisqan manjina, imatataq kaywan Pedrota rikuchisarqa. O imayachachiykunata orqorisunman kaymanta.
Imatata yachachiwasunman kay versículos. Ichaps kaymanta wah yachachiykunata yachakusunman, ¿eh? Hermana Marta, por favor. Bueno, kayqa sumaqta tukuchiwanchik umachasawanchik sipay, por ejemplo, Pedro Ganerqa mana puni noqaqa t'aqasaychu, mana puni nirqa, ichaskunampis noqanchisqa mana puni Tata Diosmanta t'aqakusunchu nisunman, pero wakin ichas qatigachasqa kaspa kasunman o tumpawasunman kay una ahina kanku kay nispa, por ejemplo, chay waq llaqtapiqa carcelman ima churasanku, qatigachasanku, maqasanku, ima millayta ruwasanku. Kikillantata chaypi rikukuspa ichatapas wakinqa ninkuman mana noqa testiguchu kani, mana puni testiguchu kanki pantasanki nispa nisunman. Entonces chaypas kayqa wakichisawanchis sinchi sayanapas, sinchita kutirikunapas, sinchita Diosninchisman hap'ikunapaq chaytaqa yachachisawanchis mana Pedro hina negakunapaq, porque tiempos difíciles kasan kunan punchaypi wakin llaqtaspaq. Entonces no canchispajka caiga experiencia y anapa casan. Eso, muchas gracias, hermanita. Igual. Entonces, de parancha, hermanos, ni chaita yachachiwanchis manan no gallanchehti atiene kunancho. ¿Y chari? Kucha zapas unas cascanche raigo. Zapa día Jehová manta maña kunanchehtian, yanapata maña cuspa. Oración necta. ¿Chari? Entonces, Pedro chaita uyarispa piña corga. Chaira igunin paiga mana munargachu zuna vexir parinanguta. Imatan nisuman noganchis icha predicación pikashaspa. Joaquín kutis ichapis mancha chikusun manchu amigos ninchekta predicanapaq. Icha colegio pikasanches chay. O ichapis compañeros de trabajo. Mancha chicos un checho. ¿Y chavi? Entonces, mana Pedro Gina Zanapaj, Jehová Dios manta, yanapata maña con anchectia. Hermanita Eva, comentario estaba, hermana, por favor. Ari, tatitancha Jehová, mana espíritu de cobardía goanchi, sino a ti ninta goancha. Chay atiwantas noganchaga presenta kuna tian nogaga testigo de Jehová kainispa mana noganchas kay Pedro hina duanachu tian pay nerga noga masaker pasgayichu mana hinasgayichu mana kaykin payllati atiene corga ni tatancha Jehová bichu ni tak de conocer gachu chay espíritu apisganta. Entonces noganchaga mana cobardes canacho, sino enfrentan tian, ari testigo de Jehová cani mina tian, ajinamanta no ganchar atipaita atisuncha, kaisajra munduta. Muchas gracias, hermanita Eva. Vale. Vale esta cutichinqui. Entonces, ajina hermanos ni. Entonces, una manta pacha. Ari. Jehová pia tiene cuna. Mañacuipi yanapata mañacuna y oración necta. Chantapis comentar ganquichijina fuerzata y calpata mañacuna paimanta. Ajinamanta benseita tisunchis. Tukuy chay trampasta chantapis chay mancha chikuna y maraycuchus Jehová Dios chaytamunan y ari. Mana cobardes kaitamunan chechu hasta wampis Jehová, Diospi atiene cuita munanchis. Entonces, mana Pedro Gina Zuanachu, Kaikutipi Ajinata, Chaita, Kayachaganapi, Sumasta, Chaita, Chachiwanchis, ¿no? Muchas gracias, hermanos, ¿no? Sumasta, Zuanquichis, Walesta, Huaquichikunquichis, Ajinamanta, Zuanachi, Zapa Semana, Kayachaganaspi, Tian, Sumas, Cachito, Achachikunas, y Ajinamanta, Purasmanta, Calpachanacos. Gracias, hermano Gabriel, Maizuma. Gracias.
Tukuy qankunata wakichikunkichik chay qankunata hermanitos maysumaq hinata Jehová Dios ninchaq hina wakichikunayis tiyan. Ya, gracias. Kay cristiano kawsayninchik qutuchakuypi kuna imata yachikuranchik. Seguramente tukuy ukurarqanchik warmismanta parlakurqa astawanpis, hermanas ninchikmanta, viudasmanta, viudusmanta. Entonces, kay qallarinapiqa rikurqanchik imayatachu huk ley, warmi Jehová Dios warmista munakusqanta rikuchirasqanta, chaypi qhawarikurqa ñawrikurqa chay imaynatachus leyes yanapasqanta. Chaymantataq qhawarirqanchik imarayku mana yuyanachu kanman Moisespa qusqan ley yanapasqanta warmismanta facilta divorciakunankuta ima facilchu karqa. Mayirichiypipis rikukuyarqataq imayatachus por ejemplo warmista yanapakusqanta viudasta, viudusta, imaynatachus qonqochanamanta. Cristiano tukuychananchakpi chaypitaqri kuraq warmista mamanchaqta hina qhawana, kuraq awsuyqa hermanastaqri hermanas ninchaqta hina congregacionpi yanapananchaq tiyan, ya. Chaymanta rikuchikurqa. Chaymantataq o sea yacharikurqanchik Pedroqpaq kawsayninmanta. Pedro sinchi creyeniyoqpis karqa, pero chaywanpis kapurqa llawch'aynin chari, entonces pantarparqa. Chay noqanchik yachiwanchik mana noqanchikpis pantanapaq. Yuyarikuna tiyan chay experienciata. Ya hinata. Gracias hermanos ney, sumaq wakichikunkichik, sumaqkunanchis yachikunchik. Kunantaq tumpa yuyarichiy tiyan, imamanta yuyarikuna tiyanri, kay killa tukukuyqa chayamushan visita. Visitapiqa entonces noqanchikqa chay visitapi qhawarinanchik tiyan imamantachus parlarikun visita del superintendente chari, wakichisqani chaypi kananchik tiyan. Chaypitaqri entonces noqanchik kay 31 de julio hasta el 5 de septiembre, perdón, agosto, mejor dicho. Aquí entonces visita kapuasun chaypi wakichikunanchik tiyan. Entonces imamanta parlarikun kay temas may k'achitu tiyan, ya. A ver, yuyaririkunapaq martes primer discurso kanqa. Chaypitaqri imamanta discurso kanqari ñawpaq kaq umayirichiy. Jehová Diosman astawan k'askakunapaq kay pachakuna. Kari may sumaqpuni kanqa, chayras tukuy invitas kankichik. Y chaymantataq miércoles taqri ama qunqaychikchu reunión precursores regulares. Imamanta parlakunqari ama manchachikuychu nitaq qanyapi atinikuychu. Kari chay tema. Precursorespaq. Domingo tukuychakunanpaq ñawpaq kaq umayirichiy imaynata Jesucristo kay munduta atiparqa. Y tukuychaypitaq waq umayirichiy kallanqata Jehová Diosta tawa imaswan kikinchakusqanqa creyninchikta kallpachan. Chari chay kanqa. Así que chayta ama qunqanachu invitas kankichik, precursor auxiliarta, Jorge tinkichik 30 horitas ya. Entonces satisuma chay tuntayta. Chari. Gracias tukuyta. Entonces kunantaq tukuychanapaq takiwan tukuychasunchik, ¿ya? Bueno, entonces kay taki kashan kay hina 101 tukuyson takisunchik kay taki 101 tanin uchasqas llank'ananchik tiyan. En chaypaqtaqri chay tukuychanapaqtaqri hermanunchik Gabriel Valdivia, por favor, mañakuywan tukuychapuwasqayku. Gracias.
Maimuna kuniu tatay Jehová. Kaichisipi kumiakamuspa, gracias mi itamunaigo, y maraikuchus san sumachta wakichipuaigo kaimihun espiritual tatay Jehová. Maita kaita kalpachawaigo, y maraikuchus kai sagrapachapi, chaita necesitaigo pun Jehová. Tukuy kai problemas ta atikpanaikupa, chantapis ñaupahman zinaikupa, gamantapuni yanapaita necesitaigo. Charaigo gracias Jehová Dios nigo, y matacho yachipuskaigo, yachikorkaigo Jehová, chaita sumachta hapikuita munaigo, chantapis causainikupi, churaita munaigo Jehová. Gracias Jehová Dios nigo, y chantapis bendición iguita ima mañarikuigo, halpantimanta ashka hermanos nigo, maita kalpachakunku, kai tantakuiman conecta con ankupa, ajina tukui, familia ajina, agante upaichanaikupa Jehová. Chantapis, por favor, yanapari piscunachos, ajina hermanos nigo, halpantim pichapis, presuchascas kashanku, wakinta, jati kachas kashanku, Jehová Dios, yanapari paikunata, tukuipis ajina aguantanaikupas kai sagra pacha. Jehová Dios nigo, kunantas kai mañacuega sakeigu maxnikipi, y kai mañacuega chachikamuigo, wawayi Jesucristo sutimpi. Amén. Buenas noches. Hola Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana y Maximita. Imagínate que... Hola, hermano, soy Isabel, ¿qué tal? Hola, Marquita. Hermana Eva, buenas noches. Hermana y Teodorita. Hola, Domitila, buenas noches. Buenas noches, hermana Snell, hermana Marta, hermana Isabel. Hermana Teodorita, buenas noches. Buenas noches, mamachitas. Buenas noches, Margot. Buenas noches.